Da li odustajete od sebe samo zbog tuđeg mišljenja? Ili sledite svoje najljepše snove? Da li puštate kradljivce snova da utiču na vas? Mislite da ih samo vi imate? I da se dešavaju samo vama? Postojali su oduvek. Dragi prijatelji, pre dosta godina, dok sam još gledala televiziju, gledam intervju sa našim poznatim glumcem srednje generacije. Imam ton, nemam sliku, tako da ako neko prepozna, molim da me podsjeti koji je to glumac bio. Voditeljka ga hvali, kaže: Bože, kako divno pevate u ovom novom filmu, a tolike godine vas gledamo u filmovima i niko nije znao da tako dobro pevate. Kakve su bile reakcije na to ljudi oko vas? Glumac kaže: najinteresantnija mi je bila reakcija jednog mog prijatelja. Pitao me je: jel ti stvarno znaš da pevaš ili si glumio da znaš da pevaš? Mrtav ozbiljan. Šta da mu kažem? Glumio sam, odgovori. Dragi moji ljudi, dobre stvari se ne daju isfolirati. Iskreno se osjeća, kao i dobro pevanje. Vi možete namerno falširati ako znate da pevate, glumiti zloću ako ste suštinski dobri, zamazati platno ako ste vrhunski slikar, namerno promašiti loptu ako ste vrhunski fudbaler, čak skuvati nikakvu poparu od vrhunskih sastojaka ako vam se tako hoće, a vrstan ste kuvar. Čik uradite obrnuto. Odglumite da ste dobar paraglajder, da ste plivač ako to niste, da umete da vozite bicikl ako nikad niste seli na njega, da imate životna iskustva ako ih nemate, da ste pročitali silne knjige, a vrtite se stalno oko jedne, da tečno govorite strani jezik, da ga pišete i čitate. Zašto je lakše poverovati da je neko odglumio svoj talenat ili umeće? Zato što ga mi nemamo. Zato što ga mi nismo razvijali. Lakše nam je da poverujemo da ga nemaju ni drugi. Time sebi rastemo u očima. Dragi moji, ne nasedajmo na tu glupu igru ega. Kada nešto radite sa ljubavlju desetinama godina, vi postajete ekspert. U šta god da ste uložili 10.000 sati, vi ste u tome mag. Šta god drugi govorili, šta god drugi mislili, koliko god da to oni videli drugačije, koliko god to vi radili na drugačiji način od njih, a samo njihov način je ispravan. Ljudi oko nas često postaju kraljevci snova, naših snova, jer svoje nemaju, ili su odustali od njih. Često to rade iz najveće ljubavi, plašeći se za nas, jer oni to nikad ne bi preduzeli i naša akcija ih plaši, umjesto da ih inspiriše. Svi smo mi imali i te faze u životu. Ideja ovog kanala je da to čovek prepozna u sebi, da mu ovo uradi klik i trgne ga ka suštinskom sebi. Ako vas neko omalovažava, upire prstom u vas i ljuti se zbog nečega što ste vi, po njemu, pogledajte u njegovu šaku. Samo jedan prst pokazuje u vas, 3 su okrenuta ka njemu i njegovim slabostima. Svaka vaša osobina koja ga ljuti ili plaši je odraz njegovog ogledala straha, ne vašeg. To što se okolina često i najbliža i najdraža ne slaže sa nama, ne znači da mi treba da odustanemo od suštinskog sebe, koliko god da to nekad nije lako. A kako izvesti to što želimo kada se okolina tako svesrdno sapliće u svom strahu i nerazumevanju? Pre svega, zagrlimo ih, bukvalno i metaforički. Dajmo im prostora za zagrljaj, da se ne osjete ugroženim. Osvestimo im da ih nećemo ostaviti na tom putu ako mi sledimo naše suštinske snove, gde god da smo. Već da ćemo im time pomoći da i oni sagledaju svoje pune potencijale i ostvare sebe. Evo, potražimo odgovor u Aikidovu. Ne odgovarajmo na napad napadom. Što oni više stežu našu ruku, budimo fleksibilniji.
što je jača sila uložena u napad, mi moramo bukvalno upiti kao sunđer na tom uhvaćenom mestu energiju. Učiniti da se ona utopi u našoj nasmerenoj pozitivnoj. Znam da nije lako ni da se pročita, čuje ovo, a kamoli uradi. Zato dajem primjer iz sale. Mi u Aikidu često to pokažemo kroz napad mačem, drvenim naravno, bokenom. Zamislite dvoje ljudi koji sa mačevima u rukama jednog naspram... Zamislite dvoje ljudi sa mačevima u rukama jednog naspram drugog. Obično je jedan jači ili agresivniji. Ako ste vi taj koji je napadnut i u neravnopravnijoj ste poziciji, itekako još imate šansu da uzmete ono po što ste pošli. Imajte samo jasan, konkretan cilj i jasno ekstenziran ki. Jasno usmjerenu energiju napred, ka njemu. Uvek, čak i u trenutku kad je povlačenje neophodno, vi se krećete nazad, ali ne sa uvučenim kijem, već jasno usmjerene energije napred. Idete nazad s jasnom, fokusiranom energijom napred. Do prvog mogućeg trenutka, kad ponovo celi idete napred. Nadam se da je ovo dovoljno jasno. S nadom da ćete doći u salu da sagledate i osvestite to. I u biznisu se po pravilu pokazuje uspeće onaj koji je jasno zacrtao svoje ciljeve, koji se kreće korak po korak ka njima, čak i kad na tren mora da ustukne pred izazovima. Naravno će biti uspona i padova. Tako je dosta zamišljena ova divna planeta. Kroz njih učimo, dokle god nam je potrebno da učimo na taj način. Naravno da postoje i drugi putevi, ali kad već preskočimo taj razred, odnosno završimo srednju školu i krenemo na fakultet. Jasno usmerena energija, jasno usmeren cilj. Pročitat ću vam za kraj moju omiljenu Kavafijevu pesmu Itaki. Za one koji su zaboravili, Itaka je Odisejeva odrednica, legendarnog Homerovog grčkog junaka. On putuje 20 godina Grčkom, ratuje za osvajanje Troje, punih 10 od toga. Prolazi Scile i Haribde, nailazi sa ratnim drugovima na ostrvo Ljudoždera, Lestrigonaca, na jednokog surovog Kiklopa na drugom, nailazi na ostrvo čarobnice Kirke koja mu pretvara drugove u svinje, metafora. Zatim u podzemni svet kod proroka Tireseja, sa sve strasnom željom i ciljem junaka da se vrati domovini i svojoj porodici. Zatim ostrvo Nimfe Kalipso, bili su ljubavnici 7 godina i nije ga pustila da ode, obećavši mu besmrtnost ako ostane. Odiseja je jako privlačila po noći, ali je po danu plakao za svojim domom i porodicom. Liči li vam to na šta? Nazad, ali napred. Tamo gdje ste krenuli. I evo pesme za kraj. Ona samim svojim krajem daje jasno, nedvosmisleno i jednostavno objašnjenje za to šta znači to tako često pominjano u određivanju ciljeva bez očekivanja. Jasan cilj bez očekivanja. Ili ti do u borilačkim veštinama. Aikido, judo, kendo, jaido, karate do, put ili ti način. Suštinski bitniji od samog cilja, jer uvijek je bitnije kako ćeš postati to što želiš od onoga što ćeš imati kad to postigneš. Bitnije je ko ćeš postati na tom putu. I tako, kada se spremiš prema meditaciji da pođeš, treba da zaželiš da putovanje bude dugo, pustolovina puno saznanja. Ni Lestrigonaca, ni Kiklopa, ni srditog Poseidona se ne boji. Takve na svom putu nikad nećeš naći. Dokle god ti je misao uzvišena, dokle god birani osjećaji tvoj duh, tvoje telo dodiruju.
Lestrigonce i kiklope Poseidona divljeg nećeš sresti, ako ih ne nosiš unutar duše svoje i ukoliko ih tvoja duša ne stavi pred tebe. Treba da zaželiš da putovanje bude dugo i svitanja letnjih neka bude mnogo, kada ćeš s kojom li radosti, sa zahvalnošću ući u luke prvi put viđene, da zastaneš pred trgovinama feničkim i da se snabdeš prekrasnim stvarima, sedefom i koralom, ćilibarom, slonovačom i razbludnim mirisima svake vrste. Što više raskošnih, razbludnih mirisa svake vrste. U egipatske gradove mnogi da pođeš, da učiš i da učiš od mudraca. A na umu uvek da ti i takav bude, da tamo stigneš predodređeno je tebi, ali uopšte nemoj da požuruješ putovanje. Bolje neka godine mnoge traje i na ostrvo da već kao starac stigneš, obogaćen onim što si na putu stekao, ne očekujući da i taka bogatstvo ti da. I taka ti je dala divno putovanje, bez nje ne bi ni pošao na put. Ali nema ništa više da ti da, i ako je nađeš siromašnu, i taka te nije prevarila. Tako si mudar postao s tolikim iskustvom, pa ćeš razumeti već šta to i take znači.